Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HYC Amlarem Unit hapo kajingalam u President bat Secretary kaseng kilahiar joreb ya kasurak kabalajat bat sniu labun bun snem menta. Bat nakaliang jong kaseng ka dawa jor na unong mikmat kathan ubadai ru menteri sorkar uba alak men remboy bat menteri katanat PWD uba Preston Tensong ban maramot mardor ya kasurak Amlarem lat sendai haduk Muktapur terter kabahap hapo ka Amlarem constituency. Kabalapan sitom saat ikinong let nawan kamtam yaki bereu ki bapang basitom. Tinakaliang kaseng kambansi banle ikabadan kam kenang ba upat ba jong kathan un kam sok hakayat kayeng. Nong jong kathan dapat habang ngilawan ngi ba ngilap ba kene kasurok kalong sisa ka ba lajot ka balapra ba don kam ban siang rong ane ban sina pun temaya ka. Lai kumta ngi ngilang jong kaseng ni dawa jur ya inong mikmat jungi ngiong kocang lakmen remboy singau bha ban pensinano ya kana kasurok jong kana kathan jog di kinong song kana kathan khnang ba kalek kawan jong kini kinong song kana kathan kalong ka ba pensuk yaki khamtam le ni ba khamtam kidon ki emergency case kumki jingpang ka bakit kinong pang kanu kan kita yaki kan penslem yaki namar ba kasurok ka kasniu ka penslem ki bakin poi se hospital bat kumjuru ka ktaru ya ka di ya ka le yo le hat jongki tingi hi kum kaseng ni kerpat ye phi singau bha ban pentreno ya ka ne kusurok ban chinano ya ka hapo jong nusnam ar hajar puat nim kwa ban yo singau na nim kwa ban yo I ba bakin ong ba phin penshna hausnam arjar pulai ne Haus nam banwan pinong pinsna anda pilajok. Hendrai nyikum kaseng. Nyikwa ba pinsna, nyikwa banyo I ba pinsna. Yakana kusurok hapo jonos nam arhajar arpuar. Namar ngi katkum kejingtip jongi namar kaskim ladan lepa baladep sanction ya kaskim jokana kusurok. Kumta pinsna no kloy kenang ba kanam kta ya kipaj ba jongkana kathay nang ne. But sakwe ngikwa banong ya kinong mikmat jongi nadu ki MLA ki MDC jong ka war jainte hibrok ko we haba philong kum kinong mikmat asngau bha wat syukut tang ha ke jingkular ke jong phi hakipor election nan hakipor kambas jong phi hanrei leru bat kikam khnang ba kanom long ke jingla ran ya phi bat ya ka war jainte jong hi kalong sha ka bi la ran ban pe ba usrok uba nadu amnari lasundai bater hadu mutupur banpe jone surong rulong sha be ilaran jingi kum keseng bat biru bathan makan yo golong sha ba jare di manjai lomba no surong ubalas ni udah keus na menca makanya ke pau saya kedar ba kinomi khmat kacan adu gi MLA MDC kimcham la patyawe halo no surong bat kimcham la le bat ikutang ha kula tangak tin kamcham hakipor election bat kani ka pau sai ba kimsiam lan le AA halor kani ka bancha sengi kum ka sang HYC isau si jor ya kani ka jingle jong ka sarkar bat kamtam ya minister jongi umalak men rumboy bat unsiam lan le AA hendrai hadu bancha kila depan sanction yang nusurok hendrai Kimpat peni kata kesin bantrei ni ban le halor kene baca tengi kum keseng kepat jor yang sarkar bakam tam yang nikmat jongi ban bantrei no marmar yang usurong kenang bagi pat kecan ipat jong kene kecan yusuk banjai leba nusurong kam tam yang tu gi bapang pasitom kenang bakin do poi supoi san jaga bagi mut banle. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC.
by calling on 96877 96877.